Evare Oscar binerin çarpel medyayı ya panorama hafte hund zanen ku îro eva demekiye li Tirkiye de helbijartin gotin û hest û evkê helbijartinê dest pê kiriye karên helbijartinê dest pê kiriye li Tirkiye û her wiha li Bakurê welatê me jî bixwazî nexwazî em jî bi awakî tevlivî helbijartinê bûne ya ji me jî nêzik ve eleqedar dike. gelekî partî û rêxistin ya jî cephe enî heta niha ew xwe nîşan dane û beyanê xwe dane û lê îro jî Partiya Azadiya Kurdistanê PAK û TDK tevger jî daxuya niya xwe di derbarê helbijartina îsal ya Parlamentoya Tirkiye û her wiha ya Serokkomariya Tirkiye beyana xwe dane îro em ê bi her du berpirsên Partiya Azadiya Kurdistanê û TDK tevgerê birêz serokê giştî ya PAKê Mustafa Özçelik û her wiha berpirsê Tevgera Demokratîk a Kurdistanê tevgerê Nezîr Akat bi merane ew ê ji nêzîka behsa deklarasyona xwe bikin behsa helwestê xwe bikin û her wiha dê li ser meclîsa Tirkiye jî dê bîr û baweriyê xwe bînin ziman em hema dest pê bikin birêz Mustafa Özçelik serokê giştî Partiya Azadiya Kurdistanê hûn bi xêr hatine û rêzdar Nezîr Akat berpirsê TDK tevgerê hûn jî sêr bi xêr hatine bernameya me wek serî da jî me got gelekî ev helbijartinek yek li Tirkiye ji bo Parlamentoya Tirkiye û ji bo Serokkomariya Tirkiye lê em dizanin ku li Bakurê Kurdistanê em bixwazin nexwazin ji nêzîka me eleqedar jî dike em mecbûr mane ku tevlîvan ew ka bibin kara bibin êca li Tirkiye sê çar heb cephe çêbûne wek Cepha Millî wek Cepha Cumhurî Komarê û wek jî yek jî Ked û Azadiyê çêbûne li Bakurê Kurdistanê heq par bi serê xwe dikeve helbijartina û xeng ji wî êwe wek Partiya Azadiya Kurdistanê û wek TDK tevgerê hûn jî we jî daxuyanekî bi serê xwe daye û di wî daxuyaniya da helbestê xwe diyar kiriye lê pêşî ez dixwazim ji we bipirsim divê Kurd Parlamentoya Tirkiye çawa binirxînin û bi giştî helwestên Kurd û Kurdistanî yan di hilbijartinên Parlamentoya Tirkiye'de çi be û ya we çi ye di berdewamiya vî pirsî de hinekî kes û aliyên siyasî çareseriya pirsa Kurdî di Meclîsa Tirkiye'de dibînin eva bi giştî pirsa min ê ewilê ye hema yek ji we ez bira serokê giştiyê PAKê Rêzdar Mustafa Özçelik bira hinek li ser wî biaxive ege kêmasî me em ê bira birêz Nezîr jî temam bike berê kerem ke Êvar baş Kekê Mirza spasiya cenabê te spasiya ketkarên çarpel medyayê dikim û rêzî silavê xwe ji Kekê Nezîr re û ji hemû temaşevanên çarpel medyaya re pêşkêş dikim. Rast ev mijara Parlamentoya Tirkiye çi ye û rola wê çi ye gelek münaqeşe li serin û pêştir jî me bîr û raya xwe bi raya giştî re parve kiribû em bi xwe dibên pirsa Kurd û Kurdistanê pirsa milletekî ye pirsa çarenûsiya milletê Kurd e û li ser wî esasî wek hemû pirsên cîhanê ê vî şeklî bi nûnerên milletên bindest û nûnerên dewleta serdest bi hevdîtinên wan bi guftgoyan û bi çavdêriya dewletên cîhanê ev pirsgirêkina tên çareserkirin ne mesela hilbijartinekê ne mesela ku dengdana li parlamentoya ye divê ewlem vê zelal bikin yadî parlamentoya ku îro tê behs kirin parlamentoya Tirkiye çi bi qanûna bingehîna heyî
چه به قانونا پارتیا آهل بجارتنا چه به دستور پارلمانتوی بخوا به شکل به همو عالیه خو گتوله بنره او پارلمانتو و اف دستور رناده که ملت کرد جی لوی دره خو تمثیل بکه و هندوش ویجی بردن ام دزانن لوی دره آخافتنا کردی جی قد خیه یعنی میکروفون تین گرتنو به وقت زمانه که ناست که بن قیدا نادوی پلاتفورم فی رنگی دگه ویجنا میهرن پرسا کرد چاره سر بکن او نه چکی معقوله و نه جیده جبو که پارلمانتوی که ده پرسک به چاره سر کرد دوی هبونا ملت کرد و سر سیستمک فدرالی وکویا دو ملتا پارلمانتوی به تعریف کردن و داخواز و اوین مافین ملت که جی ین اساسی تجاری ناکه به دنگدانا به دنگدانا پرانیا مجلس آن اوی نابه وانا گش سیستم ناب نتوید گش هاتن تعریف کردن و معنی ایرو پارلمانتویا ترکیه یا هی بی رنگ خواه نه جه چاره سریا پرسا کرده نه جه چاره سریا پرسا کردستانه و نه جه چاره سریا دموکراسیه جی اف قانونا بنگهیم بخواه به همو آلیه هوی خواه ریل بر دموکراسیه جی ریل بر هبونا کردا جی گرتیه به معنی هم دبیجن نجه چاره سریه جارا دبیجن ل اوی چاواب نجه چاره سریه به کی جه چاره سریه نمونه ویال باشور کردستان جی برای چه بونن ولو گلک ولاتین دجی یعنی دوی نونر ملت کردو و رایدار دولت ترکیه و چاودرین ناو دولتی لسر ماسه که روی ناو مسئله برنامه دمکی و نیوی و دم دریج مسئله به چاره سر کردن البته چهام و بحثا بکن ام نابین امی هلبجارتنا پروتستو بکن آن او پارلمانتو وی حال خوشی همه تومری مری رد بکن ام به معنی جنابیشن و گلک پلاتفورما ام دکارن هلبجارتنین هیجی دوی ام تیده جیبستینن نشان ملت خو بدن و براستیجی که ام بکاربن و سیستم هایی یا دولت ترکیه یا کردستانی ام گشش گلی خوری زح بکن و ام خلق خو به آلترناتیو نه نحتاج دستمته به معنی دوی ام وزارتنا تونه نحسبینن لج آلیه دو بجی یعنی مثلا پارلمانتوی هوندزانن او سوندان پارلمانتریه بسر خود سر این کارا هم ناسنامه یا هم فکری و سیاسی هم تشتیهاتی آوا کرن او جو پروبلمه که لجار جارا دوی مروی جی ببینه که او پارلمانتو جی مرد کاره و پلاتفورمه که بکار بینه لوی درجه داخوازن عاجل ملت کرد داخوازن نتویی اجتماعی ملت کرد لوی درجه مرد کار بین زمان و مرد لوی درجه که پلاتفورمه که لگلک جیا لگلک پلاتفورما که چاوا کل گود لگل همو قانون و استنگین دولت ترکیه جی ام پلاتفورم کارتینن پارلمانتو جی حتی راده که مرد کار او که کار بینه چاوا که ایرو قانون پارتیا گلک عالیه خو ریل بر پارتی کردستانی دگرن لما پارتیا خو وکری و پارتیا ما پارتی گیاسایی جی دمشه ما نگور و خبات خو مشان در قیمت دوزا گرتنه هاتو وکرن جی ل ام وارن یاسایی ده وارن لگال جیده خباتی خود ماشین پارلمانتو جی به معنی و دیاره که مصطفی او که برنامه کرد که نظیر اگر تو تخوازی دوام بکه حتی اوته يعني از پرسخ با اواکی دنشته بکم يعني نزدیک در روش کم جه 100 سال یا پارلمانت یا ترکیه هات یا دامزراندن و اول 100 ساله دوزا کردستان لباکوری کردستان بردوامه نه وای هات باشم درباز بید کرم که باور دکم دی اینترنت پروبلم چه بود او دنگ ته باور دکم دوید میکروفون و گرتی بن یا چما او دنگ ته جبر
پارازی چه لباك نزير بله هم بله كمبيوتر فكري بهم جي تلفون جبوي براي كمبيوتر بگره. بله يعني parlamentoya Türkiye و بحث parlamentoya Türkiye وی حالی خود نجه چاره سریه دوام وی ببینن اولوی داره بخوشی پارلمانتو شکل آوا کرنا ویجی پارلمانتری الورنو کاچخواست دستلات داره او تشکیدیه و گتو ویجه ام بدنگدان شست پارلمانتری کا کرده و چند و نه چند بوا هجمارنا او مسئله ملی نتوی نین چاره سر کرن لی او پلاتفورما جی جه اوای به کرد ویلوی داره جی کاربن بحثا ملت خو دوزا خو و وی نحقیال ملت کرد هاتی کرن دوی مرا او بکه چوینا بشداربونا هل بجارتنا و چوینا پارلمانتو به معنی نه تصدیق کرنا و سیستما دولتا ترکیه داگر کریل کردستان اجارا دوا مثلا جبیام شیروین هنک و هاد فکرن ام وانا فکرن قالك دمو دزگاه دولتا ترکیه هن کم مجبوری ام تیدا جیدستینن ام مجبوری بکارتینن آن مجبوری ام هنک ریو ریبازه وی ام لگور وی دمشن یا جی ام تیدا جیدستینن ناوی معنی کام وی دولت حبونا وی کل کردستان وی رنگی ام دپجرینن قالك جارا ما بحث کری یعنی د مسئله اگر ایرو ام ل سیستما پرورده کردستان ترکیه بنیرن او سیستما اسیمیلاسیونیست شوون نجات پرست و هبونا کردار رد که زمان کردی رد که لدی ساجی ام دبیج آلی کی پرورده زمان کردی ناسنامه کردی بلا بی قبول کردن زمان دایی که پرورده به لدار خستن ولالی کی جی ام لهمبری و سیستما شوانی آ پرورده در کمن لالی کی جی ده ام دشن مکتب دولت ترکیه یعنی نه به معنی کم و سیستم ده پجرینن بکرتایی از بیشم پارلمانتویا ترکیه وی حال خوی هی به قانون بنگهین و قانون خوی دی بگشتی نه جه چاره سریا پرسا کرد و کردستان نه جه چاره سریا دموکراسی جی به قانون بنگهین و وا کریار دولت ترکیه دموکراسی جلوه در نه مناقشه به چاره سر کردن دوی هرتش بنگهین به مناقشه کردن و گوهرتن و عالیه دیجیه البته ام هل بجارتن دوی ام کردا ملت خو به آلترناتیو نهلن و دوی وقتا و بیجی جارا مره هل بجارتنا با قوجی که جارا مره پارلمانتوی هل بجارتنا بسر که سونده ناخونه و جار ناجی تو کارز هر سونده بخونه لوی داره هم جبو گوهرتنا و سونده هم جو داخواز ملت کرد کارو داره جو پلتفرم که بکار بینه بله گلکی سپاس از بین با میوانی خو نظیر اکات از هر پرساخه احمان پرس جه بکم جیه کو برئیس مصطفى كم هيشت به ياجهون خوازن تمام بكن ياجهون للدجن بعد ساوي بكن وعم دزانك دولة پارلمانتو ترکیه اوان نزدیک 100 سال 10 روز کمه 100 سالی 23 نیسان بیاد بیا 500 سالی وی 200 سالی دا کریاری کو پارلمانتو ترکیه کریه گلو مرب چات کره بنجا دوزا کرد بلوی چاره سربه و نمونه دوزا ولاتی دو ولاتان یکی داگیرکر و یکی داگیرتی به کلانی به د دنیای دا نمونه هیا که برای پارلمانتوی هاتیه چاره سر کردن وکو اسپانیا چند سال بری کاتالونیا چو هلبجارتن جی دیسا رفراندوم جی دیسا که دولت که اروپا نه قبول کردن انگلترا و اسکوچیا دیسا وسا یعنی حتی نه گلو نمونه که هیا که برای پارلمانتوی پرسا دولت داگیرکر و کلونی هاتیه چاره سر کردن و هر وها جبو هلبجارتن هون پارلمانت ترکیه جبو کرده چاوت بینن کرم سپاس و سلاف جبو و تا کاک میرزا و جبو کاک مصطفى هون هر دوشی بخیر هاتنه و سپاس داره چارپل مدیا مکو اوه درفت دامه ام بکاربن نرینی خو هلوستا خوش رایا گشتیر زلال بکن اشکره بکن يعني از بحث نكن اوان تشتكاك مصطفى باسكر تمامي از بير راسته وهاي لأم يعني دوي ام بزانبن وقتام دي بين كرت وشاوا
yani parlamentoya Türk çawa penase dikin, çawa izah dikin, ev çi ji bo Kurda em mecburin bizanibin ev devlet çawa hatiye ava kirin. Yani ev ya perçakî ji hêzekî a devletê yani temsiliyeta devletê dikin. Ev parlamento yani em bêjin parlamentoya devleta Türk e û her çi qasî ew bixwe rûmeta wê nagirin jî yani ez ê bêm dawî behsa wê bikim çawa kur ew bixwe ne partiyên wan û ne artêşa wan û ne îstixbarata wan ku rêzê ji vê meclîsê re nagirin ez ê behs bikim dîsa jî ji bo raya giştî a cîhanî wekî temsîliyeta dewletê ye û her wiha wexta temsîliyeta dewletê yê temsîliyetekî dagîrkerî ye temsîliyetekî înkara millet û pêkhateyên cuda li Tirkiye û her çi qasî ev ne rast bijî ji alî wek tê gotin ew dibêjin ciyê yasa çêkirinê ye yasa û qanûnên ku evê parlamento çêkirî heta niha li ser bingehê înkar û tunekirina milletên cuda wek Kurd û Ermen û em bêjin milletê dinênin Rom û wekî din bi gelemperî qanûnê ku derxistinin ne bes ji bo milletên cuda her wiha ji bo gelên Tirkî bi gelemperî jî ne yasayên ê demokratîk in ne yasayên ku karin bi ezadî karin fikir û ramanên xwe derbibirînin ji bo raya giştî û di derheqê partiya di derheqê dewletê de di derheqê al û nizanim wekî dinê de û zulma dewletê de wexta ku ew tên kirin tên gotin ew axaftinan tên gotin wan kesna tên girtin û em bêjin tên îşkencekirin û wekî dinê yani ew derfet bi yasa û qanûnên ê ku ji vê parlamentoyê hatine derxistin mixabin zulm û zordariyê pê vi tu tiştekî din ev 100 salê nedaye tu kesekî ê hevwelatiyên ê Tirkiye di nav wan di milletê Kurd ji xwe bêtir zulm û zordarî diye yani dîsa jî ev parlamento paradigmaya wê sereke yek milletê yek dewletê yek welatê yek zimanî yek alê û strûktûra parastina dagîrkeriyê misoger dike weka Mustafa jî behs kir zimanê Kurdî wexta tên axaftin dibe hem mîkrofonî digirin hem jî dibe zimanekî nenas tê axaftin di vê derê de yani şerm ji bo şerme û bi rastî jî şermekî gelekî mezin ji bo mirovahiyê ku di şertê di sed sala 21 de di parlamentoyekî ji xwe dibên demokratim ku tiştekî wiha pêk de rezalet yani yani hem hürmeta yani nahêlî ku tu ji wê re em bêjin rûmetê bigire û her wiha yani qîmeta xwe jî dixe û heqaretê hem li xwe dike hem jî heqaretê li milletê Kurd dike ji ber vêya mixabin îro hem li Bakurê Kurdistanê hem li Tirkiye li ser pirsa parlamento ku rêya çareseriyê û neçareseriyê ye li ser wê pirsê gelek nerînên cuda henin mixabin di nava Kurda jî de ev cudahî pir eşkere û zelal bûye yani berî ku ez behsa evê nerînên cuda ê partiyên Kurda bikim nemaz ez dixwazim li ser wê bisekinin avakirina meclîsê bixwe yani evana çawa rûmeta meclîsa xwe bixwe nagirin dixwazim çend gotina behsa wê bikim ji avakirina vê dewletê heta îro meclîsa yekem û duwem ji xwe hîç bi raya gel nehatiye helbijardin
هاتنه تاین کرن حتی سال نوتی جی به داربین لشکری اف گاه هاتی گرتن گاه قیمتا وی کشتن راکرنن گاه جی نهشتن کو لوی دره دنگ گل دنگ جدا دوی مجلسه دی درکبن جرد بیجن ملی güvenlik kurulu çid بیجن اولکاریا نتوا دولتي و اولکاریا دولتي شینا جی مجلسه گرت بو بریاری و در باست بن بریاری عسكر در باست بون بریاری استخبارات در باست بون شخه مجلس هبونا و تنبونا و قالك جاري لتركيا نهاتي خويا كرن نزل علي يعني والدولة بخوشي تشتي دولتا تشتي فيها دولتا جارنا جيتم جارنا ارجنكون جارنا جي جماعات وإدارة كرن يعني اف هنا نبوي الدولة كي وكي ستركتورا خوشي لسروي الدولتين هر چی قاسی ام دبیجن اینکارو و نزانم به آواین نمدنی جی هاته با آوا کرن دیسا جی دولتی که لی او قیمتا وی دولتی نزانم قیمتا مجلسا خو ناگرن ایرو جی شخوا پر اشکره و زلال کو yani meclis nava dillevi Erdoğan esero komariye diye bu xwazi ve fesx dike yani ev meclisçi yani şxwa eku de meclise de carna hinek denge cüda derdixin per hasiz de ben bu guhewan degrin wan ji meclise tavêjin şxwa yani kanun û adalet û dadwerî a meclise nemayî tune tiştekî wanî ev 100 salî veya dom dike 100 sal îjarê tevgerên partiyên Kurda divê derê de bi amê cuda difikirin û em û yani tevgera Demokratîka Kurdistan û PAK divê derê de nerînê wan zelal in wek me behs kir parlamentoyekî wiha nikare bibe ciyê çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê lê hinek însan henin mesela garo paylan wexta ku dev ji yani axir şeşê mehê de ku dev ji parlamenteriyê berdibin ew herêkê axaftinê dikin ew jî dibêje di wê derê pir vekirî dibêje dibêje ev 8 salin ku ew bixwe di nava vê meclîsê de tu rojekê ji roja tu ciyekî biryarekî ku çareser bûbe divê parlamentoyê de nehatiye kirin dibe bira yek derkeve bêjî ku me vê pirsa di parlamento de çareser kiriye ez ê ezrê xwe bixwazim ev gelekî balkêş e ji nehatê gelek derdikevin evan profesorê wan milletvekîliyê wan û em bêjin serokwezîrê wanî berê û ê nûh û ê kevn û hemî kes behs dikin divê parlamento vegere li heqê xwe xwedî derkeve li rûmeta xwe xwedî derkeve yani demekî rûmeta wê heqê wê jê hatiye stendin ew bi xwe dagîr bû yani dewlet bi xwe meclîsa xwe jî dagîr kir bê îrade kiriye yek meclîsekî ku îrada wê tune be nikare bi wê neîradeyê mafê milletekî di wê derê de misoger bike mixabin بله îjarê tevgerên Kurda yani ku li ser navê Kurda carna tev digerin wek Hadep û derdora PKK û nizanim navê wan bi hezar navê wan hene ez nikarim gişa tarîf bikim navê wan bêjim ew ji xwe meclîsê cê çareseriyê dibînin CHP dibe evê pirsê em ê li parlamento çareser bikin CHP û Hadep ku yani berbiçav vê meselê dixwazin bivin li parlamento çareser bikin ev her du alîne bêtir بله şixwe
Erdoğan dibêje me pirsa Kurd me çareser kirî tu pirs girêkî wanî nemayî ji xwe tiştekî wanî di meclîsê de xwe münaqeşe jî nekin. بله گلک سپاس Ez dikarim ez hin tiştê dilê bêjim bam wana mühim in ko کرم çend deqe denê tu bedime wext کرم dibê ew yani hevalên hinek ê Kurdên xwe tevgerên Kurdistanî wek PSK wek em bêjin hinek tevgerên partiyên dinê ew jî dibêjin yani gelek ev vê pirsa mere bive parlamento yani di parlamento de muhetabê me parlamentoyê mayo muhetabê me wekî dinê kî be yani du tişt henin partiyên Kurda ê li ser navê Kurda tevgerin ê ku dibêjin yek dibêje cê çareseriyê yek dibêjî muhetabê me bi vî rengî em dibêjin na ew mixabin nikare bive muhetab wek kak Mustafa bahs kir di çerçewa yani misogerkirina mafê milleta de ne li parlamentoya şuha nayê münaqeşe kirin bi istihbarat û bi hikûmet û bi şexsiyetên ê ku karin biryargirtinê li wî welatî bidin ew wan kesna bi dest pê dikin û bi îradeyekî ê hikûmî dikarin evê biryarekî wiha bidin lê dawî belkî meclîs carna li hinek welata evan tiştan misoger dikin di meclîsa tê münaqeşekirin û tên qebûlkirin bi rengekî ew jî wek peyman em bêjin makzagon û bi wî rengî li wê derê tê qebûlkirin ya jî bi îradeya xelkê derin referandum yani heger li başûrê Kurdistanê neçûna referandumê tu meclîs jî nikarî bû vê qerarê bidin bi vî rengî ez dikarim niha wanî bi Kurdî bêjim û em dikarin dîsa jî berdewam bikin yani Gelek ev spas. pirsekî girîng e ji bo Kurda بله گلکی سپاس بله برز مصطفى ام درباز خالا خواه دیا ببن اگر تو تبنی کی جناب تا دیسات ویواری ده هبه کرم که اگر نه ام درباز دبه از این قصه خواهی تنیب گشتی می بحث کرد که نظیر جی بله. او کرد بس پرسکه مری بکه یعنی مجلس ترکیه 103 سالاتی دامزراندن 103 سال چما چاره سر نکری که 104 مین و ویدتره و چاوا و چه گارانتیه چاره سر بکه اما مره پرسه بکه 103 سال الوی مجلس نهاتی چاره سر کرن گلاوی چاوا ایده ایروپی به چاره سر کرن مره پرسه جی بکه بله گلکی سپاس Kak Enver- Mirza ez karim yek kelime ke bêjim bes کرم که yani CHP û HDP û wekî dinê evanên ku pirsa Kurd dixwazin bivin meclîsê hewaleyê meclîsê bikin ew vî milletî dixapînin her du milleta jî dixapînin gelên Tirkî gişî dixapînin divê ew bêjin rayê wan çî nerînê wan çî li ser vê pirsgirêka Kurd ne ku bivin meclîsê vê münaqeşe bikin hewalekirina meclîsê ne çareserî bêçareserî ye veya dixin rêyekê ku neyê çareser kirin wexta ku tedî tê gotin divê wexta ku tê münaqeşe kirin heger pirs girêkekê mere nikar çareser bike komisyona ava dikin divê bira veya bûyî hawî berdewam biku her ji ortê rabe ew jî bi vî rengî dikin yanî dixwazin vê merselê bavêjin nava parlamento û bêhêlin ku evê qet neyê çareser kirin ji xwe yani hem CHP û hem wekî dinê evana Millet Partisi Millet İttifakı çiye navê wan ew bi xwe ser veya gelek carî xeber didin dibêjin evî cê parlamento vî tiştî dikare çareser bike dere wike veya mixab بله بله گلک سپاس ام ورن سر پرسا خواه دیا دوان شش مه های داویه کو مسئله هل بجارتنین درکت gelekî alî û partî diliv û tevgerên ji hev cuda ne em zanin divir da ku me serî da jî behs kir sê cephe sê enî hatin duristkirin ji aliyê Tirkiye ve cepha İttifaka Millî, İttifaka Cumhur û İttifaka Ked û Azadiyê
لê xen jiwan li Bakurê Kurdistanê heq par jî ku xwe partiyekî Kurdistanî welatperwer hesibînin ewana jî mafê ku bikaribe bikeve hilbijartinê pêk anîne em pirsa min li vir ji cenabê we ji van partiyan ya jî ji van aliyan kesekî di pêşiya ku hûn deklarasyona xwe îlan bikin di pêşiya wan da bi we re ji bo hevkarî ji bo ku bi hev re bikevne hilbijartinê kesekî hate bawe pêşniyarê ku bi hev re kar bikin ji we re anîn eger hatibin ji xwe hûn ê bêjin ka em ê dîsa bipirsin ji we re çi gotin we ji wan re çi bersiv de ez dixwazim viya ji we bipirsim Birêz Mustafa Özçelik di vî warî de hûn ê çi bêjin ji me re بله حتی نها ما گشتی دی رای گشتی جی دی گلک جارا بحث کریه دی 21 چلیا پاشین ماه یکی 2023 ده حوالین حق پاره بانگی ما پارتین کردا کربونی کردستانی پارتی و تفگر و ریخستنین کردستانی لآمده ملسر بانگاوان ما جوینک لدارخست ام چوی جوینه دوی داره ده حق پاره پیشنیاریا hevkariya hilbijartinê anî divê civînê de me pir bi zelalî me got îro beriya hevkariyek ku ji bo hilbijartinê bêkirin divê em hevkariyek millî demokratîk ku li ser hinek prensîbên neteweyî niştimanî çêbikine û bila hilbijartin jî beşek ji vê hevkariyê be em vê hevkariya xwe bi raya giştî re eşkere bikin vê gavê dê cê xwe bigire û divê ev riya hevkariyek mayînde jî veke ev hevkariya millî demokratîk me civînê de bi zelalî ji hevalar gotin me got wan gotin wer hevkariya hilbijartinê me jî got ev hevkarî ya millî demokratîk û a hilbijartinê bira hevdûr e pakê jî û tedeka tevgerê jî bi hev re yanî cuda cuda eva gotin di civînê de ji wê rojê heta vê dawiyê jî yani haq parê wek fermî ji me re tu bersivek nehat yani em di derheqê vê pêşniyariya de wiha difikirin wiha difikirin tu pêşniyarî nehatin lê ew pêvajo êdî ewa xwe derbas kir me îro deklarasyona tevger û pakê de me behsa wê mijarê jî kirbû ji xênî wê ji aliyê Yeşil Sol partiya çep a kesk û ew ê pêkhateyên wê li gel wê HDP DBP TDKyê ji bo hilbijartina daxwazek li me hat kirin ku me hevdû bibînin me wek pak di civîna meclîsa xwe ya pakê de 21-22 meha çileya paşîn li Amedê me çêkirbû a îsal me got yani çerçevaya beşdariya hilbijartina û siyaseta xwe me giştî diyar kir ser nirxê neteweyî niştimanî em ê xebatê xwe bikin her wiha ji bo daxwazên acîl ê milletê Kurd îro bikaribin bixin rojevê em ê ji danûstendina û ji têkiliya re vekirî bin her wiha me biryarek wek prensîbî jî stend ku em ê vê pêvajoyê bi hevalên PSK û tedeka tevgerê bi hevdûr em ê bimeşînin em çi pêşniyarî jî bên em ê va pêşniyariya bi hevdûr binirxînin û em ê li gor wê helwestekê bigirin hevalê haqparî zaten pêşniyariyak anînin bersîva me nedabin jî wê demê de pêşniyariya wan heye evên ji bo sernavê Yeşil Sol Partî jî ku hatin gotin em dixwazin li Amedê bên we ziyaret bikin me got dibe heta wek prensîb û usûl jî bi hevalê tevgerê jî me got vay ew tên hevalê tevgerê jî got helbette yanî divê me re godar bike hevalê PSK jî gotin vay ew ê bên di 23 meha adarê de 23 adarê de ev heyeta hatin gotin em dixwazin ji bo hevkariyek hilbijartinê bikin lê pêştir deklarasyonekê û sîstema hev rexebatê em bipeyivin me jî got wê civînê de me got em ê li we godar bikin me hindek pirs li wan kirin û me got em ê li ser va pirsên ku me kirinin
و برسیبه و امی پیواژه بنرخین ادوی دریده جبو به دکومنت جبو به بلگه از عذر خوش تماشاوانان بخوازم از بچکی تفرعات بدم بلا هبن خلق بزانه بن چه دبن چه نابن گاوا کو اف حیاتا لسناوی شیسول پارتی دبه پود تکاو هده پهاتون وان گوتن هم خوازن هفکاری یک ویرنکی بکن ما جی بخوا ما هندک فکری خوش وان گوت ما گو یا اول 2018 ده بجارتنا 2018 بریاوی ما بخوا وک پیش پارتی کردستانی آلیان کردستانی ما تکلیفش هدا پیر بربو امرونشته بون ما دکتراسیونک 6 ماده 6 خالی ما امضا کربو و ایدی اوی بکتا دکتراسیون هدا پی ام جبو پرنسیب ام هفر خبات ام ده پیوین هدا پی هم مدید گواز دکتراسیون خوش بلاف بکم و بی اف داخوازم که ما گوتبو بی وانا دکتراسیون خو بلاف کرد وک اف هفدیتن ما و خوات ما تنه حسبان مجواه هوی حیات هاتو ما پرسی مگو یعنی حتی نهاجی هدا پجمر توی زحات نکریه اف چیه نه چیه و گو مگو گلو تو گارانتی هیو که اف دوباره نبه حیات گوت اره گارانتی امن او دوباره نبه مگو باشه یادی مگو یعنی هالبجارتنا 2018 جیده اره ما 6 پرنسیب هدفی امضا کرد و جبو خبات جی جبو هفکاریه که جی مسه اوین اساسی پروتوکول اساسی ما دابو برخوا عمل پرنسیب سیاسی لهفدو بکن پرنسیب به هفدور خبات لهفدو بکن و مثلا تمثیل عمل هفدو بکن اف هر سنه ما گو به هفدو گریداینن یک تنه به نابه دوی به هفدور هم بپیون دوی دمه 2018 ده حیات هدفی همه روش عوده دقوت ما پرنسیب عمل هفته بکن کون چند پارلمانتری دخوازن ما هیچ خو نخص به بازاریه حتی روش داویه شی ما گو عولی پرنسیب امضا بکن سیاسی و ام پرنسیب هر خباتی ام زلال بکن اما پشتی تمثیل جیب پیون پشتی که دکتراسیون هدفی هات بلاف کردن و اف داخوازم که ما اف پروتوکول ما امضا کردی نکتویه ایدی ما جوک پیش پارتیم کردستانی مدام جوی اوی بردا ما مجرای کشیر گفت وای هدفی او خود تو نده حسبینه و امضا خود تو نده حسبینه ام جوا دیالوگنا وکشیان پشتی ام وکشیان 3-4 روز در باس بو حیات هدفی هات بری که لیستا تسلیمی لجنه بلند اهل بجارتنا بگن بری و 2 روزا هات انجا ما گو اره ما دکتراسیون لهفدون نکریه کام ناوی و بخون لیستا پارلمانتریه ما اما پاش دکتراسیونک دی بپیون ما توندی افراد کرد ما گو ام شخصیت اخوی سیاسی ناخن ناف بازاری وی رنگی ما قبول نکرد و هدف ما دیالوگ خبرین روزا 19 با وقت ایرو تبرام به 21 گلانا 2018 بو اول لیست باتا تسلیم کردن 19 گلانا 2018 ده هاتبون مرت کرد و تکلیفان ده 20 ماه ده رابون سوسیال مدیا هنا کاد گوتن جبر بازاریا پارلمانتریه او خرابیه ما بخواد تکلیف پارلمانتریه هذا پی رد کردی ما گوتی ام وانا قبول ناکم به پرنسیپ رابون مسئله کردن سپیکولاسیون جبر ویجی دوی دمیجی ده پشتی که اف دکتراسیون لانقره آخوا اعلان کردن و چیبون هاتن جمر گوتن وای دکتراسیون انقره نبو کامل دیار بکر دکتراسیون که چکنه اف ماده ما امضا کنم هورا بکم نگو نابه یعنی طول انقره دکتراسیون خود وانا بجی نکرد تو بیل دیار بکر بکه ما هر 5 آلیا جوی 4 رد کش مگو اب نراسته او به ام نکت ناوی پیواجوی نها گاوا هاتن جمع ما وا پیواجو جوان بحث کرد مگو ایروجی ام سرویا واخونن هگر بور دیالوگ به چکرین دوی اف اذا حجمر بکرن که 2018 و چکید چما ورکریه و دوی امرونین لسر پرنسیب سیاسی پرنسیب خباته پرنسیب تمثیل گشی گمل هف کر امی ویا رای گشتر اعلام بکن واجی گوت کامه بنرن امی به حوال خور پیون او جوین وی هایب داوی هات پشتی او جوی دریچون ما وک کمیته برای برای پاکه مثلا نواخد نرخاندن مالی نری هندک او شیلونن یعنی جبو سپیکلاسیون جی چنه بن در رای گشتی هر چیز زلال به ما گو او تجربه می هیچی ما گو ام بنویسکی و دیالوگی دوام بکن چتره ما وقت چه گوتبون و هندک چه دیجی ما گو کاون بحثا جمر گوتبون دوی چوینا 23 می کاون دکتراسیون که آماده بکن رشنویسی اون آماده بکن ما گوتو بکات دکتراسیونک چاوای مخاطب پاکی کینن او ناوی اتفاق چه به کیه ته دبن وا پرسنامه بنویسکی جوان پرسی
د 25 مهد پشتی هاتنا وان دروجا 25 مهد ما پرسی تو جواب نهات بو 26 مهد جمر دعوتی هات گوتن وایل آنقره اوی پارتیا چپ آکس کشی سول پارتی دکلاراسیون خو لانقره اعلام مگو یعنی وقت تاریخ دوباره دبه ام رایدارین دبپه و هدپه و آنا گریان مگو اف چاوا دبه ما که وش مر گوتو دکلاراسیون آماده بکن و امی هینا سر دکلاراسیون بپیون و مشغل آنقره دکلاراسیون خو اعلان دکن واونی دبه اگو وقت تنگ بو بلاو او بکن لی امی جی لديار بكر ام يكادي شكل اما جو تاريخ رسما او بو تكرر بو و 2018 بو دكتوراسيون يمذكر باشو وتنحسبان نها هنا دكتوراسيون تشينا بويه هنا ام نبيبينن و افكر و اخو اعلان كريون بكام يكادي شبكني خالق دي مهم هي دبرده مجوان بنويسكي وتبو 2018 و دكتوراسيون يمذكرون لي خدي در نكتن کا سبب وچيه جماري زعبكن باشه نویسکیش مر جواب ندام تلفن نده مخاطب و مسئله آوه دمیل ارته توننن جواب مگو مخاطب ما هدفیه ام دو دزگهن پارتین مخاطب ما نه شخصن والحاصل دوی دمیده ایدی ما وقت پاک ما دیالوگ خواهج وان بریجه و هیتا هدف و دبپی بری مگو وایون برسیوا منادن برسیوا پرسه منادن وای دکتراسیون خون دمی اعلام بکن تو معناکو ام دکتراسیون که به حضور حاضر بکن جنمایه ما وقت پاک دیالوگا خبری حوالی پسکی دیالوگ دوام کردن دوی دمیده و ام به حوالی پسکی جر دیالوگا مجی هبو جبر که ما هر دو خواست پاکو تفگر و پسکی به حضور حولکی بکن خواد سیاست که تثبیت بکن حوالی پسکی چیم زانن وان قالك حولك داك جو داخازن عاجل في او مهم بو داخازن عاجل ملت كرد بك دكتوراسيون انقره چونكه 26 مهد جمر شانده بون گوتون 3 مهد و 4 روز ما بون ما جي وقت پاک هر چقاز ما دیالوگا خبري دوي دميده ما گفت ام بنرن اگر داخازن خو عاجل داخاز ملت كرد عاجل بخن دكتوراسيون خو انقره ام دكارن جاركدي وقت او مساله بنرخينن اوي دسیه مهد چهار دکلاراسیون جی اعلان کردن نه اوتشن حواله پسکه گفت بود نه داخوازن عاجل ملت کرد یک جی نکرد دکلاراسیون انقره و گاوه جی ما بریار خدا که جوه داره نممکنه که کاربن وی های دوام بکن ل پاشه ل دیار بکر دکلاراسیون کات اعلان کردن او دکلاراسیون دیار بکر و دکلاراسیون انقره اساس خو هم رد کن و مروی راستی جی ببینه یعنی تو داخواز عاجل ملت کرد چقدر تو نکار بک دکلاراسیون خو انقره تو نکار بش ملت ترکیه جگل ترکیه ل انقره ل ازمیره ل ترابزونه ل ادیرنه ل قونیه ل یوزگاته ل باشار ترکات تو نکار به بحث داخوازن کردا بکن ای عاجل و اساسی تو معنا و نامینه جبر و چاو 2018 ما پشتی کوان دکلاراسیون خو تو نحسباندن و داخواز ما نخستن دکلاراسیون انقره مال دیار بکروان تشکیل نکرد ام وی پیواژویج ذات راست نابینن ام خو نکت ناو دیالوگا 26 ماه پیوده نابینا مو دبپو یشی سول پارتی و هدف تو دیالوگ چه نبون برای گشتی به بزانه به هگر وان داخوازن عاجل قبول کربونا و خستبونا برنامه خو ام سر ماسیج رونشنا میوتا پرنسیبین سیاسی پرنسیبیم هفدور خباته و تمثیل پاکت که لسر وی اساسی ام دکارم ور هفکاریه بپیون نه و معنی که وانا گش بوجی میوان هفکاری بکرن اد خوازم ویجی ویجم چونکی پیشنیاری حق پاره هی و پیشنیاری وانا اوی هبا مو تفگر و پسکه عوام آد دل مد او بکن ام هر دو پیشنیاری راخن سرماسی ام بنرخینن و کاش بو ملت ماش بو مکیجا باشه ما پاشه بریاره خو بدا دوی وارد مخابن پیواژو وی هاوی نمشیا لی وقت پارتی آزادی کردستانه ام پر زلالی دویژن پیشنیاری گوهاتی مخابن باوی کی جدی بسر پیشنیاری خواجی نهاتی سکناندن آلیه هدف و یشیل سول پارتی ما ام هر تم حاضرن وای 2 سالم دبین ام سرداخوازن عاجل ام حاضر من به هر کسر دیالوگ دینن به پارتیان ترکیه جره به کردا جره و ترکیه هدف به هداپار به جهت به اخ پارتی به دوا gelecek ام حاضرن yani ورده ام
او نابن ام نابن فانار رونانین یعنی دانستان ناکن لی هر تشتی ما شفاف و لسر پرنسیبا دوی بمشه نکو ام رابن هناك مسئله بکن مسئله گوتا نقطه یک دیجی اساسی ما مکتوبا وان رشانده بو ما گوتو اف هفکاری او چه به ناوه روکاوی چه پارتینن اپر مهم بو هاشه درکت اولی که لدیار بکر او اتفاق آزادی و دموکراسی یا کرد آوا کرن ام بخواه پارتی آزادی کردستانه پر بزلالی مدو 2019 چغا هدفش بو هلبجارتن هرمی با مکر ورم اتفاق کردستانی چه بکنه مگو هدف نه پارتی کردستانی خونی تعریف ناکه نابکو او ناف اتفاق کردستانی ده باب نچون این روزی هم دو فکر خودنن هدف یشیل سول پارتی مادم خو پارتی کردستانی پارتی کردا ifade ناکن نابد ناف اتفاق کردا ناف اتفاق کردستانی دبن دوی مسئله جیده ام دو خوازن فکر خو بزلالی ویژن دور د غلطیو که مایا ما چی بود خوازم ویژی ویژم گاوا که 23 آداره ده اف هیئتا هدف یشیل سول پارتیو دبه پیهاتن دویابو چونکه این روجهاتن جمع حوالی پسکیجی دویابو پاک پسکه و تدقا تفگل بجیویانا وی روجه او تشتی که وانا جمر گوتو بون و هیئتا ویالی جمر گوتو بون ما بنرخنده و ما بهفره هلوستک دانیا حتی ما وی روجه بهفر دکلراسیون دانیا او دکلراسیون که اتفاق کرد و اتفاق آزادی دموکراسی کرد اساس خود دکلراسیون 2018 اگه هدفی امضا کرد و تو نه حسابانده بود داخوازن عاجزی نهال زیاده کردن ما کاری وقت سیالی دکلراسیون خود پیشکش بکرد فرمو مادام مونده بهشون دکلراسیون فرمول سروی دکلراسیون حلوه ساخن نشان موان نکرد دفرد هم هندکی او بون ام بلا مان ام جدا ام تفگریان لید انجام ده سیاست ما و هفدیتنا ما بلیه وک پاک جبیستو شش آداره ویدتر تو دیالوگا ما به هیئت هدف و ده پرچه نبود جبر هلوستاوان و سی آداره جی ده پشت دکلراسیون آن قریحات اعلان کرن داخوازن عاجل هیچ تیده جی نستن او مسئله که کامه باوای کی به وان دیالوگا اوی بمشینه نمشینجی ما بداویانی کافی از خوازم بچرچه بله گلک سپاس برز نظیر اقات همان پرسش بود جناب ته گلو دوان کارن هلبجارتنه دا تو پارتین چه اوان ناوی خود دانین جبهه جوانا یا جی حق پار لگل وقت آخفی یا جی و هر دیتنا پیک آنی یا نا اگر و پیک آنی به و چه جهر گوتیه و اگر نا بش خو او که دن سببی چیه از ویجی تازم بپرسم کرم سپاس كاكو يعني وكا كاك مصطفى بحث كرشوخة اف يعني مثلا حق باري ومثلا هادفي واف دكلاراسيون كوهاتن بلافكرن ديار بكري ويك لأنقرة جدا أو بحث كر تمامي بكاك مصطفى رمي لازم هنك دويت الحقيقة ده هنك تشتات خوازن بيجن کسی که جوان آلیا جوان اتفاقا نهاتن الجمع يعني نهاتن و داخوازه که جمع نکرن وكي كاك مصطفى بحث كر و ام قالك سباس دارن جي براستي وكي تفقال كو حوالين باكي و نماز رزدار كاك مصطفى يعني دوه چرچوه ده پنگاوا کو دخواستن باویژن به مجر پای دکرن او آگاهداری ام بوی هاوی دزانن کو او چون پاکی زیارت کرن لی نهاتن قد جمر کسی که او تکلیف نعنی تنی حق پاری او تکلیف آنی جمرن يعني او تكليفات كو انينجي جيفيني بو وحوالين ما بجداري جيفيني بو بحوالين باكيرو وبارتيان دينير نارين يوم خلي ويدري قوتن اما اساسي اف بوكو ام جسريد جيفيا دي بيجن حتى دي چرچوا هفكاريه دي هفكاريا كردستاني كو بري پنج قولي بو دور بو سي قولي يعني دوی درجه ده ام هر دم
دوی پرسیده ام يعني باصرار ام دبيجن بري فان برسا ومثلا هالبجارتني جي دناف ده دوی تفگرکی کردستانی هفکاریکی کردستانی به آوا کرن و دوی چرچوا هفکاریا کردستانی ده ام بکاره بن وان پرسا گفتگو بکن و بریاریا بریارین هفبش بگرن و بوی هاوی تف بگرن لي مخابن اف نبو بفي هاوي نبو هف حق باري او چه بيجن پیشنیار آنی کو ام جوینه که چه بکن و دوی دره ده هر کس نرینه خو بیجن نرینه خو گوتن ما گوتن ام دخوازن هفکاریه بری آوا بکن وكاك مصطفى جي فرمو كر او برسا هالبجارتن جي بف مجارك جوي هفكاري مخابن وان جواب ندا لي بشتي دمكي دنزد بري چند روجابون سروكي حق باري بنویسکی هم جه پاکر و هم جه تفگره ره با آمه کاک مصطفى و یا هر حال ده بلکیش بیر کرده بو شاندن گوتن ام يعني و برسيفان نهاد دا يعني نظام چب يعني بلكي قد نكت ودري شو ديكلاراسيونا وانش دركتن بحثا وان هفكاري مفكاري او جيفينا جي نكرن يعني جدي او جي كيماسيه كي حق باري مركار بيج بامه لد دوی چرچوا نامه د کوشاندن آداوین گوتن ام هیوی دکن و ام آماده بن پشتی هلبجارتنا جبو هفکاری یکی کردستانی بینگاف بابیجن اف جبو ما گلکی گرینگ بو و مجدی گرد اف و هر وها ما هلوستا وی آکو برسیوه ندانو و بجداری هفکاریا نبون بجداری خباته نبون حق پاره هر کو ام وان تفگرکی کردستانی جی دبینن وان تفگرکی کرد دبینن لدوی چرچوه ده پیویست کو حوالین حق پاره بزانه بن کو یعنی تنه ده مسئله هلبجارتنا ده چه ناب مره هر جم تفگرین کردستانی پارتیین کردستانی بیجورن ام هفکاریا هلبجارتنا بکن هلبجارتنا کردستانی گلکی گرینگترش هلبجارتنا لسر هفکاریا لسر هلبجارتنا جبروی هاوی دوی يعني جي رخنه دوستانه يعني ام لوان حوالا رخنه دكم براستي جبو چنه کرن في تشتي يعني اللي ما او ناميا سروكي حق باري مجدي قرت ووك تفقركي كردو كردستاني ما قلت ام كأمي داوي بلكي ام بحث بكن ما جبوچه ام هل وسط خواه ملسر حق پاره بزلالی اشکره کر وقتا ام بین سر هادپ و وان ندنی شخواه کس کی دنی ندن هادپ وان نهاتن جمعه یعنی تو پیشنیاری کی وان جمرچه نبو لی مرد کاری ویا بیجه حوالین پسکی خوستن که ام بهوره وکی کاک مصطفى باسکر ایوان دیالوگی وان بردوام بوش مجر دگوتد يعني دیالوگا ما هاده پر بردوامه مدزانی بوش خواه لی دخواستن ام بهوره دکلاراسیونا کوان بلا کرن بهوره ام جدوه یاد بجداری وی بفن امو و پاک يعني تفكر و پاک دوی چرچوه ده هلوستکی زلال دانین يعني یک جه اف هادپ نه پارتی کی کردستانی و چه نابه دناوا هفکاریه کی کردستانی دبه جبو کو ام بین با هفدو دوین تفگرین کردستانی دبین ام کرد و کردستانینن اوانا بین با هفدو و هفکاریه که چه بکن دوی چرچوه ده ام دکارن لسر ویا مناقشه بکن هین دوی مناقشه ده حوالین پسه که مخابن کی هاشتن يعني HDP و بيشتي چند روجا بوشخوا يعني بلد كاري في بيجي هر چقاسي
پسکه yani hevalên me ku me bihevre kar kiriye me bihevre destê xwe danê hevdû me gelek tişt kirine di çerçewa hevkariyê de lê mixabin ez dikarim bêjim yani helwesta wan bêguman ew ê cuda bi û azadin divê çerçevê de lê li gor nerînên me اwan غلطی کردن yani divê hevkariyê yani mesela kuçuncem HDP yani çünkü HDP bixwe ew helwesta ku li Ankara hat îlan kirin esas ew e yek jê yani em bêjin li wê derê deklarasyonekê bera dikir demokratîk cumhuriyetê dixwaze dijî Amerîka helwestê digire dibe Amerîka bi hevkarên xwe re Rusya dorpêş kiriye û divê ev dorpêçî rabe dijî Amerîka dijî emperyalîzmê em helwest bigirin em bêjin komara demokratîk dixwazin meclîsê ciyê esasî dibînin ew meclîsa ku ne rewa ye bi gotinên Glover mesela Kurdî û Kurdistanî ji xwe re dikin propaganda ew helwesta ku li Diyarbekirê a ku hat kirin ew tifaka ku navê Kurdî با me tu qîmet û herbiya wê li ba HDP tunê ji xwe me di pêş dijî weya bibînin em ê vê wê bive tecrübeyekî dinê ji bo tevgera Kurd lê divê Kurd veya bizanibin yani HDP ev çel salê derdora wê û PKK yani Kurda dixapînin bi van tişta yani çê nabe yani em bi her dem bi ava wan herin êş yani ava ku ew berdidin çerxa aş nameş yani çê nabe divê Kurd Bakurê Kurdistanên tevgerên Kurdistanî li xwe verqilin û evî tiştî êdî îdrak bikin bi HDP re pêngav nayên avêtin nameşin Kak Mustafa bi îzahat wan tişta gotin yani ez tamamîle pê re min rast e çê nabe yani ewana bi vî rengî bikin yani lê mixabin tevgerên ku dibên em Kurd û Kurdistanînin mixabin ew ê vê derfetê didin HDP ku bikaribin hem li hemberî netewa Kurd li hemberî Kurdistanîyan ew ê bêhurmetiyê bikin û em bêjin bikaribin van mesela komara demokratîk û netewa demokratîk û nizanim tiştên dinê bi vî rengî mesela Kurdî daxin a hemwelatî hevwelatiyê ezad yani divê çerçevê de bi amê yani em cuda difikirin û wek hevalên ji xwe pesekê jî di wê derê di hevalan gotin yani xwestin me em bi wan re herin wê derê lê mixabin em neçûn nerîna me ne wek hebû di wê derê de mimkin e mere wek hev nefikire lê em dîsa jî li hêviyên ku hevalên pesekê û partiyên Kurd û Kurdistanî ku li wê derê ne yani vê tiştî bifikirin ku Kurdistan azadiya Kurdistanê bi hevkariyekî millî hevkariyekî Kurdistanî heye ne ku di çerçewa Tirkiyeyî di mere karî bi vê meselê çareser bike û li çareseriya bigere çareseriya esasî ew ku tevgerên Kurd û Kurdistanî di nava hevkariyekî millî demokratîk di bên ba hevdû û deklarasyona xwe ji raya giştî raya cîhanê re eşkere bikin û li ser weya misoger bin esas ev bane gelek spas belê gelekî spas dibêjim ev mijar jî êpekî em ser axifîn lê em werin mijara xwe esasiyê ku pak û tevger îro deklarasyona xwe îlan kirin bi nameyekî îlan kirin û di wî deklarasyonê de dibêjin em dê daxuyaniyek em ê bi tu partiyekî re hevkariya hilbijartinê nekin lê em ê dengê xwe bidin heqparê eger mümkün e Mustafa tu hinekî behsa deklarasyonê bikî û vî mijarî jî hinekî vekî dê gelek baş be ez ê paşê pirsê xwe dîwarî da dîsa temam kir بله
يعني د مثلا او پیوندی می لگل حق پاره و یشی سول پارتی و دبا پیده آگاداریم بر فرهده و که نظیر جی هندک تش لیزه دکنو چرچواک دانی يعني دبي ام بيكي بزانبن دوا هفدیتنا ده پاکی حتاج دستوی هاتیه خواستی 2015 جیده هدف و چغاهات جمع مگو اتفاقی بکن مگو افدا خاز الملت می اساسین و قبول بکن ام حاضرن قبول نکردن خواست مسئله بکن بازاریا پارلمانتریه ما قبول نکرد 2018 جید قبول نکردن خواست بکن بازاریا پارلمانتریه ما قبول نکرد 2023 جیده مخابن او دوباره بو سه باره بو ام بخوا دوا تکلیناده جبر کو ام تشکی کو و شرطی دکن تنیه ام بخوا با سیاست آخوا باورن و ام حاضرن جبو ملت کرد کی گاوه کل کو باوی جبیر دیالوگی کون آن تشکی باش بکن پشکریا بگرن ام بخوا جو دیالوگ ور وکرین ام رد ناکن لی تجاری ام پرنسیب خو شخصیت خو سیاسی ام نخن بنلنگا نها پارتی او هفکاری بلی شرکاتیه که لسر پرنسیبایل پرنسیب هفت خباتن پرنسیب تمثیلیت ایدنن یعنی ام بخوا اگر تو شریک خو لسر تشتال هف نکن شریکه تو شریکه کی بچوک مزن قبول نکه ابنا به شریکاتی ها نهایت ده تو دکاره بنا کار شریکاتی نک پشکریه بکه تو بوجد سیاست فلان تشید راست ماشینه تو کار پشکریه لی بکه ل شریکاتی هفکاری تشتکه و پشکری تشتکه ده واتشنام عبد جدا بکن حوال انحاق پاره که نظیر بحث کرد مجیرو ده دکوراسیونا تفگر و پاکه ده بزلالی برفریم بحث کرد بود يعني سياسة واني هبا حي سالة تماما بانجين ميكو بحفر خواته وهفكاريه براستي هما خيندي دوسي تشتين او استثناء بوزيتيف لنا نيري نهات نكت ناف هفر خواته اي پشتیوه ده مسئله عرض هججی ده ما بانگی حوالی حق پاره کر دیسا نهاتم پاکو پسکه و تفگر ما باوان کر ما گوارم حضور تشنا بکن حوالی ما نهاتن او 21 چلیا پاشین ما گوارم هفکاریا ملی و هلبجارتنی به هفر بکن وقت خواته که دورجی ده برسیو نهات داین یکی نیسانه ده حوالی حق پاره داخویانی وانی مجلسی هیه دوی داخویانیه ده یک کلمه بحث هفکاریا کردا یا هلبجارتنی ناکن ایوای دهه مهد دکتراسیون بلاف کرنن دکتراسیون هلبجارتنی جهید بحث هفکاریا کردا ناکن لیواناش عالی که ده البته وقت که نظیر بحث کرد ام داریه دوستانه ولات پروری المسئله نرن ام نکو مسئله رابن به آوه که هر چی نگاتیو بنرخین لیواناش برچه ما به حوالی حق پاری ارتفاق نکر وان خواستن ام هفکاری هلبجارتنی بکن اف سبب نا او دبکو يعني براستی د درای گشتی کرداجی د پتانسیلا تفگر پاکه و پارتیم دجیته يعني براستیش د ساریک چه ده يعني حوالی حق پاره دول خو وگرن ده مسئله ده جبرویش ما هفکاری نکر لی رزدار düzgün kaplan سروکی حق پاره 4 نیسان ده ج پاکه و تفگر جدا جدا دو نامه شاندن گوتنم دخوازن هفکاری بکن و پشتی هلبجارتنی هفکاریک ملی دموکراتیک ام حاضرن و چه به سرمله ما هم بجی بینن ما جی گوت باشه و ما گوت ناو پارتین ایرو هید که به هلبجارتن ایده یعنی حق پار ام نیستری خود بینن لبر برنامه وی لبر سیاستا گشتی یا دکتراسیون وی و جبر وی جی ما گوت ام هفکاری و اتفاق هلبجارتنی نکنجی لی ام دنگ خو بدنی ما وی هاوی دکتراسیون خو بلاف کرد دوی دره دوی ام بالی بکشین سر خالق دجی نها پارتیان کرد پارتیان کردستانی ده هلبجارتنا گلک جارا جهف دور دکوین سیاستین جدا جدا لیبیامه دوی او نب سبب کمره به ایریشن توند به ایریشن که تکلیه خوی نتوین اجتماعی تک ببه و به اتحام گران مره آلیان کردستانی سوشدار بکه رخنت تشتکه اتحام و سوشداری تشتکه دوی واری دوی ام دیقات بکن نها حوالی حق پاره 8 سال هما خو نزی پارتیم کردستانی نکردن یعنی لسروی ام نابجن حق پار نه پارتی کرد و کردستانی ام پارتی نتوی کردستانی ام دیسا ری وکری بهن که ام دیالوگ بکن حوالی پس که اوا 6 7 ساله
بلکی بوار ما پینجی چالاکی و هف خبات کریه و پارتی کردستانی هف کارین منن ام ویاجی او دکن هل بجارتنه ده امش هف دور کتنن ام هیوی دکن پشتی هل بجارتنه اف جمرک گشا به میلادک جمرک گشا اف تجربه نا گش به میلادک که ام بکارن جنوب هندک تشتاب فکرن و راستیا مسئله جیل برچعوایه يعني لباكوري كردستاني ما قال لك جارا قوتيه جدر في هدف سيستم خداتين هناك افكاري كار بيركن جدر في هدف الباكوري كردستاني ادرسه كان تويين اجتماعي كردستاني لازمه كرد بارتيان كرد وكردستاني دبي هزا خو بكن يك اف آليين كرد وكردستاني چاغا هزا خو بكن يك دكارن قال هدف بيج بو تشكي دانستاندني بكنو او پیوستی بش بو زمان بو تشکی هف کاریا بکن کار گل هدا پارشی کارن لگل پارتیان ترکیه دی جی جهب و دوا پارتی گل جک پارتی لیگ ام نبن طرفک آدرسک جدا ام وی هاوی هر کدا میج خبات میج بر آوی بچن یا اساسی اوه دوی همو آلیان کردستانی دوی مسئله ده جارک دی لخوابگرن آدرسک جدا آدرسه که ند بن سیاست هدف ده لی نل سر دجمناتیه ام آدرسه جدانم بیرو باوریه ما ربازن ما سیاست ما جدایه و ام حاضرم به هر کسی جزو دیالوگ دبن که جبو برجواندی ملت ما به نکو ام رابن به هفدر رابن لیستکن اوی بکن کات از وی بکم اوی وای نبوی هاویه و دویم راستیاک دی ببینن ده هل بشارتنا ده پارتیم کردستانی هزام برچعوایه دوام کسی خو نخاپینن دنگه مجل برچعوای هذا پش بود دنگه ما نید بردریه ما هذا پن نکو امی به میلیون دنگ بستینن و احتیاجاوی جوا دنگ نهایت برمن نه دو خواست سیاستن ام لدور اوی بن سبب پره يعني ايه فياجي سبب ام دوري بن دو خواست ام دوراوي خياب بن او جي حسابك سياسيه لي بارتيه كوا حساب سياسي بك وقت باكجي حق من هيك اجي حساب شخصيته خوي سياسي ودو زاملته خو بكم ك از جبو تشتم بسيط خبم پینکم و از جیب کاربم لسر پرنسیبا وقت شریککی پیر بدو بستینم نکو وقت پشکرکی دوید ورجیده کاربم تشتا جهب جدا بکن دکلراسیونا پاکه ده و تفگر ایرو که مبلاف کریه زلاله اتفاق جمهور و اتفاق ملت ما تعریف کریه اتفاقی که دخوازن سیستما ترکیه بریوه بفن هر یک لگور برنامه خونن دخوازن وی هاوی خواته خود ماشینن و او نه در روشا و مده که ام تشکیلیا وام کن او طرف دولت ترکیه نن ام وی هاوی لندن اتفاق کدو آزادی یشیل سول پارتی چپ آکسجی در برنامه خود به تو هوای بحثات داخواز عاجله ملت کرجی نکنن دفرد غلطیا که غلط تگیشتنه که و گلک آلیه کرداجی ویا غلط مانیپوله دکن نها پارتی ترکیه قناعتك چه بويه پارتی ترکیه ما تدی نه مجبور بحثا کردا بکن یعنی اف قناعتك ونید ناوا جوات چه بويه پارتی ترکیه دوی مره زوری ندرون نه پارتی ترکیه دوی هگر پارتی ترکیه و دموکرات خود دموکرات تعریف بکه دوی بحثا ملت کرد بکه بحثا کردستانی بکه دوی چاره سریا پرسا کرد و کردستان برنامه خو تعریف بکه و دوی داخوازن عاجله ملت کرد بخ برنامه خو هرج گله ترکیه وانا يزح بك وي خلقي قانع بك هاجر وانا قشي نكه بكي ماني حبونا ملت كرد زمان كردي قد خين سرناوي كردستاني وبارتيان كردا آزادية ريخستني وراماني وانا بالرحتي وبزلالي بيتشنو بين بي موفقات بيش خلقي خور نبيجه بيش ها فرق وان وجهبه وإي بارتي ودوا بارتي وإيدي چنن يعني قالك جارا دفرده دوی ام بالی بکشین سر که غلط تیگیشتن غلط اینفورما کرن هیه پارتیان ترکیهی دوی بحثا ملت کرد بکه او بینج دیار بکر ویج کرد هیه يعني اره قاوك باشه اللي دوی بچل ترکیه بحثا هبونا کردا و مافی کردا بکن دوی واریجی ده اگر ام هذا پیو لپارتیا چپ آکسکو پارتیان لدورو براوی بنیرن برنامه وان هگر اون باش بخوینن مخابن برنامه وانش هدا پارێژی پاشتتره برنامه هدا پارێ به خلک کرد هی هزاران سال سر کردستان بحثا کردستان که بحثا ناسنما کرداد که دستور جی بسینه بحثا زمان کردی که پروردا زمان کردی که پر زلالی وانه بحثا سری هلدان که شیخ سعید و آگری و زیلان
و درس میده یعنی هگر براستیجی ام دوی مسئله جیده دوی پتانسیلا ولات پرور یا HDP یا DBP دوی وارده دوی ایدی جریوبریا HDP و DBP او پارتی دی ربه بس تو 6 میلیون دنگی مدستینن از جب وقت پارتیا کردای دنگی خودنته لی تو جو پارتین هیجی گشا پاشته ترد به مسئله ده تو هر خود به پارتیا ترکیه می او تو هیچ بحثا مجی ناکه دوی وارده بیامن دوی پتانسیل ولات پرور یا دنگی خوشی دن HDP و هشیاری بدن اوجبو که بدن جید بیش در وی HDP آدرسک نتویی کردستانی هبه دوی امج خلق خود و آدرس نشان بدن و ام بکاربن به وام فکری خود نه به دجونا و خبر و به اوی نه به فکری خود برنامه خود سیاست خود راست دوی ام آلترناتیف نشان ملت خود بله دوی آلترناتیفی دا بس تفگر و پاک آنها دخیه لی ام دزانن لکل باکوری کردستان جدر وی پاک و تفگر 12 حبر خستن هنک و دویژن ام کردستانی نه لی مخابن داخویانیه و بس به امضای و هر دو آلیات درکتیه ایجا و هم داخویانیه داجی و بعثا هجاریه سیاستا کردستانی تکن که براستی هجاری که معرف لید نیره دخیه سبب وی هجاری و پیوندیه و به ایدنا چوایه چما نکارم بین باید که بکاربن پتانسیاله که یا جی برای که کردستانی وک 2018 یا جی 15 نه پارتی رخصتن بکاربن به هفرا ببن برای که بلوکه که کردستانی چما ایرو وسایه نها ما بحث کرد نها ما پاکو پسکه و تدکات تفگر ما هفرا بون و ما دخواست به پیواشوی بمشینن و ما جوال حق پاری جرگود ما گو ورن حتی اوی کدوی جوینال آمده 21 چله پاشین چه ببو پدکه باکر که سرتاج بوجاق و پدکه پارتی دموکراتی کرد و حرکت آزادی جیهبو لگل ما بانگی همو آلیا ام دکن ام دبیجن هفکاری یک نتوایی ملی دموکراتیک لباکر کردستان دوی هبه و هل بجارتن و همو تشتین بویف گریدایی نها پشی هل بجارتن قانونا بنگهین گوهرتن وی به مناقشه کرن دوی ام بکاربن داخوازن خواه عاجل بخند روژه دولتا ترکیه جی قرای گشتیا کردا و ترکیه جی که ده قانونا بنگهین ده ام بکاربن داخوازن خواه جی بکنج بوی عولا عود دوی ام هبن دوی ام وک آلی نتوایی نجتمانی هبن و پتانسیل برفرهش بود داخواز عاجل جم کارم تفد بگرن ما پاکو تفگر ما خواست یعنی نام تنیبن لی مخابن دوی وارده حوالی پسکه اوان سیاستک او دابو خود گوتن امی دوی پیواجوی دوی ریده بمشن ماجی حتی داوی خواست که بکاره بن سر داخواز عاجل به حوالی پسکه ره به تفگر ره ام به آلیه DBP و HDP دیالوگ دبن لی اوانا همو حلوست خود داخواز عاجل جی رد کرن و جبر ویجی ذات نو دیالوگا من ما حوالی حق پاره جی ما برد شوار گوت ورنم هفکاریه بکن هفکاریا ملی دموکراتیک دیسا وانجی برسیوا من ندایه جبر وی پاکو تفگر اف داخویانی دان لی هلبته پشتی دکلراسیونا تفگر پاکیجی دی ذاتن اشارت کریه گوتی ام هیوی دکن پشتی هلبجارتنا دوی وارده واره خواتا ملی دموکراتیک ده گاوه نو بیاویتن او پارتی خو کردستانی پیناسه دکن برنامه وان و سیاست وان بگشتی گش مخاطب وی کارینن و دوی هر کس آلی خو جاره کدی کلحه خودین سر ماسه و بفکرن که وی حالی ده نکاره باکوری کردستان آلترناتیو چه دوی ام فرمات نو بفکرن و دوزا نتوایی نجتمانی دوی باکوری کردستان شخور رباز کنو بده برخواه بله گلکی سپاس از تیم با برز نظیر اکات هلبت برز مصطفی یوسچلی بعثا داخویانیه و بگشتی گلکی واری کر لدوی واری دا جیه که او کم هشتیه و پرسا من داویه که مجکک مصطفی کرد عینی پرسی دوباره جناب تد کم
چما تفگرا کرد آنها هجاره و ام دبینه که آنها بیه 4-5 پرچه و بسا هفکاریه که دکن که ما چه کدو آزادیه که تو دکتراسیون آوان دا تا او که کردستانی تنه لی عمله دنیرن که 5-6 آلیین که دویجن ام کردستانی ندوی دا جی گرتنه و هر وها آلیه دنجی انتکارم باساوی هجاری چما هجاره و دکه ماسیا او که ودا کک مصطفى باس نکربو ای دکتراسیون آوان دا و هر وها مثلا سر و کماری داجی پیشیه که از درباز کم د دکتراسیون او دا دبیجه که امی لحیوی بن یا جی امی بخبتن که او نامزتن که نهان بونه جبو سر کماریه امی بوار با آواه کی بوار بکار بن هف دیتنا بکن که داخوازه ما عاجل بخنه ناو او که خواه اگر بخنه امی بشکریا کی بخیا امی بشکریا وی بکن جناب تا میکروفونا تا گرتیه وکه و کرم که بله بله سپاس ما دکلاراسیون خود بحث کریه که ام جبو چه بوان اتفاقاره ناکوین ناوا هفکاریه که و یا اتفاقه که ناکن زلال اتفاقا جمهوریه شخواه دبیجن ما پرسا کرد چاره سر کریه او قد نیزی که وی تشتی جنابن وکه کاک مصطفى فرمو کرد هدا پر آنین باخواه چون جمعان بوان ره هر چقاسی نه اتفاق بوشی هفکاریه که زلال و اشکرش بور رaya گشتی جی خویا کرن به هفر دی مدیا درکتن و مساجه کی دان ام بیجن رaya گشتی یا ترکیه کو به هفرنه با آمیجی وهایی یعنی هر چقاسی هدا پر جه در باسبونه کی و نه زلال و تاریخ بیشی د پرسا کرد و کردستانی ده جه حق جه HDP بهتر وان مثلا در دخل پیش ام بین سر مثلا هفکاریا و یا اتفاقا ملت او جی قد بحثا وی تشتی ناکن بحثا پرسگریکا کرد و کردستان ناکن دوی پرسگریکا کرد هیه او جی و مجلیسه و مجلس چاره سر بکش خو ما د سری د بحث کر یعنی او مجلس کو نجه چاره سریا پرسگریکا کرد و کردستانی او جی محاوله یوی در دکن هل وستوان نزل عليه اتفاقا كدو كدو ازادي اكو هذا بسريوي دكشينه كونافي كرن يشيل سول يشيل بارتي او بخوجي دم مسألة كرد وكردستان دي بري مغلاقا يعني بقاسي وك جهبه وك يعني اتفاقا ملت بحث دكر دوه چرچوه ده اوی تشتا دکن يعني هاتن آنی نزمن پرس گریکا کرد و کردستانی تو ده پرسین اساسی ده ده پرس گریکا کردستانی ده و کردستان پرس گریکا کی چاواییم دوه اساسی ده هر سه آلی جی هر سه اتفاق جی لسر یک تشتی خودی هلوستن هلوسته کیوان او هفبشه هر چی قاسی اتفاقا کدو آزادی خب بناوه چپیتی و دموکراسی و آلیه کی کرد خوره بدیجی مشروع کرنا و دولتی مشروع کرنا یک دولتی یک زمانی یک آلو یک ملتی ده اساسی خوده تو اتفاق جوانا لهمبری وان و پارادیگما یا دولت یک هلوست ناگره و جبروی هاویجی ایمه وک ام تفگرکی کردستانی ام و پاک کو ام سرویا هفبشن ام بوانار تجاری حتی کو وهابه ام
هفکاریه نکن دیالوگ ام دکارن بکن ام دکارن بوان روی کنجی نرینه خوش وان ربیجن اشکره زلال ام سیاست وشارتی ناکن سیاست زلال دکن و نرینه ما چه بنویسکی ام بیجن بدفکیجی درونشتنا جیده ام عینی هلوست خواه بوی رنگی زلال و اشکره بیجن پرسا کرد و کردستانی جبو ما گلکی گرینگه هگر ام آوایکی دن وک ترکیه ام بفکرن و چاقی پیویست نینه که ام بیجن ام تفگرگی کردستانی نیم ام د فرقه هزا خوشی دن ام ویا باش دزانین وکات مصطفى فرموکر راسته ام نه خودی هزا کی پرمزنن که وان اتفاقنا بین لبرمه بگرن و بیجن ورن ام به دنگی خو بدن ما ام به هفل اتفاقی بکن لی او دزانن به هلوست آخوا ام حول بريخستنا رامان و هلوستين عزادي و سرخبونا كرد و كردستاني دكن جبر فيا او دزانن كو اساس خطري دفردي لوما بري خو دان هفكاريا كرد و كردستاني سيقولي و بقام دوي دريد از دكارب بيجم سركفتنكي كدو و عزادي لوي دريد دركت هولي مخابن ما پاک و تفگر جسریده اف سال و نیوه که نزیکی سال و نیو دو سالیه ام جبو هفکاریه که کردستانی یعنی به هر آوایی ام محاوله دکن بینگاف داویشن ام پر شرط مزن و فلان جی نادم پیش یعنی لشر داخوازن لزگین این کردستانیان ام دخوازن هفکاری یکی کردستانی آوا بکن بنگه اوه هگر ام وی آوا نکن اوه لاواز بمینن اوه هر تفگر کی هر جی کی و برنگ کی و جهف بقتنو و او هفکاری و لاواز بمینن مخابن تفگر کرد لسر دمجارة هفكاري ويكيتية لباكوري كردستاني نخودي تجربين جدي تجربين كمرة كاري سود جوار بقري هر چند حبهاتنا باهف دو پشت دمكي جالية كي دست كتية ناف و جهاتي پرچكرن جهاتي جهف دو قطاندن و لاواس کرن يعني دوی ام وان سببا ببینن او تفگرن شخورت بین کرد و کردستانی دوی لپرنسیبی خو خودی درکبن یا بیجن ام نکرد و کردستانی نه یا جی پرنسیبی وان هبن پرنسیبی خو نویساندن پروگرامی وان هنن دوی پروگرام خو لپرنسیبی خو خودی درکبن هگر ام ایرو پر فکری دی بیجن ام پاک ام نزی هبن و ام جبو هفکاریه کی کرد و کردستانی آمادن کیجا تفگر دی بیجن فرمورن بچوک مزن قد فرق ناکه لدوی پرنسیب کرد و کردستانی بید ام جه پرنسیب کرد و کردستانی تاویز ناد ام وان رامانا ام دخوازن وان رامانا بریخستن بکن ام دخوازن ریخستن اخوه لسر وان رامانا بخورد کرن بدن ام دخوازن لسر وان رامانا تیکون ناوا تفگر کرد و کردستانیان ام بیجن وان بریخستن بکن و ارگانیزه بکن هگر اف نبی پیویستنین ام بیجن ام کرد و کردستانی ام جی دکارن هرن پارتی که آوا بکن ترکیه و تیده هرن مجلس و هرن بوی هاوی بکن یعنی اویا چاره سری ام نابینن جبو که نه چاره سری ام مجبور دی بینن و ام ریا اساسی دی بینن که دی چرچوا کرد و کردستانی دی هم یکیتیا سیاسی و هم جی هفکاریا سیاسی کردستانی پیویست بکرن مخابن تفگر کرد دوی دریده هم لاوازی هم جی لپرنسیبی خو از بکارم بیجم کی چه بیجه برا بیجه لپرنسیبی خو خودی در ناکفن او تفگر لپرنسیبی خو خودی در ناکفن ام بانگی وان دکن لخوا ورقلن و لپرنسیبی خو خودی در کفن لپرنسیبی خو خودی در کفن و گاو باویجن جبو هفکاریا کرد و کردستانی ریا اساسی کارسری اوه بله بله گلک سپاس برز مصطفی özçelik گلک پرس هنه
كنت بيجن وبعثا سر كوماريه نكر زانم د بيانا ودا دوي بعثي دا ذكري اشكره هي ما داس بيك دا جي الفرغوت دا خيانه دا دوك کیجا نامزد سر کماری داخواز ما عاجل بخناف دکتراسیون خوا و لگور وی پروپاندا خوا جی بکه امی پشکریا وی بکن جناب تذکره هنه کی بعثاوی جی بکه جبر کو بینر ما براستی مرقاوی تشتی جی بکن بله بله وک جناب تاجی بحث کرد دکتراسیون ده او مجار هیه یعنی جبو سر کماریه اون زانن ها دو نامزد در دکبن پیش یک رجب طایب اردوغان یک کمال کلشداروغلی نهال گور حتی ایرو برنامه و فکر و سیاست و هلوسته که هاتن پیشکش کرن یعنی جوانا یکی جی داخوازن عاجل ملت کرد که وقت ناسنامه کردی ناس کرن پرورداو زمان کردی وقت زمان فرمی به خدا خیل سر ناو کردستانی و سر آستنگیل بر پارتی و رخصینه کردستانی را به افتشن اساسی که داخوازن عاجل حتی نها تو نامزتی افتش وقت او نپارستی لی ام وقت سیاستک نتوی و آلیم کردان دویجن دوی وارده حتی هم کاربن رای گشتیا کردستان ملت کرد و لترکیه اوین که داخوازن عاجل ملت کرد پشکریه لیدکن و آزادی و دموکراسی ده پارزن دوی حلوستا خواه دوی وارده گرمتر بکن دا کام بکاربن لسر و پیواجوه جی تاثیره که بکن گشتی مواگوتی یعنی او نامزده که داخوازن عاجل ملت کرد ده قانونا بنگهین و ده قانون پیوندیدار ده جیب که به تعهدا و بده لپیش رای گشتی شفافی اما پشکریا وی بکن مواها گوتیه و او جی وقت چرچواکه ادبیجم زلاله بس هلبته که ناوا کرده فکرین جدا هنن اینها اردوغان پشکریا اردوغان دکن هنن ای پشکریا کلشداروغلی دکن هنن ای بویقوت ده پاریسن هنن ما جی وقت پاکو تفگر موا سیاست دای برخواه ادبیجم زلاله دوی واریده بله گلکی سپاس انا زانم حواله رژیه هناکی پرس هبون انتکارن وانا بین اکرانه یا جیجما بیشن اگر هبن دنگی تا گرتیه که یک نظیر مجارة مجارة سر كومارية يعني تخوازم بس چند گوتنا بيجم كاك مصطفى بحث كرش خو وهاي دكلاراسيون ده پرفكري لاحتمالا يعني دفي چرچوه ده دیسا تفگرا کرد ایش خورد بيجن كرد كردستاني مخابن دوه در يجيد لسر مسألة سر كومارية وكف نافكرن مثلا قال لك جي دبيجن يعني فكري يكو الراي خو دنجي خو بدن اتفاقا ملته وقلش داروغلي بيتر قلش داروغلي او جي كده اللي هلوها وك هدا باري و عاليين هنك اسلامي وكيدن جي محافظه كارين كرد هن كو دنجي خو بدن اردوغان يعني احتمال هجر ببه ام نزانن ببه يعني جارة يكم ده بينجي ويكو زيادة نقرن احتمال ببه دنگداني كي هالبجارتنا كي دوام دوه چرچوه ده اما يعني امو پاک تفگر و پاک ام نخوازن همه راست بیجن ام دنگی خو نادن فانا يعني ام شرطات دیتن اما يعني سياسة وهاي يعني داخواز لغور داخواز خطه ده تفبقر داخواز ما ملتي كردن داخواز ملتي كردينن دينن زمين وام دي بيجن كيف انا بينن زمين جرايا قشتير دكلاره بكن وبيجن امي فانا د دستور دولتي د امي مسلو غربكن امي جي دنگي خو بدن وان يعني ام وفياجي برفكري وزلال مقوتي وام ديساجي زلال دي بيجن دوي چرچوه دي يعني
ام بیکو ام بیژن ده چرچوا جاره یکم ده نبی جاره دوم ده هگر تفگر کرد و کردستانی بخوازن گش بین با هفدو دکلاراسیون که درخن بیژن ام وی شرطی دکن و هرن جرایا کرد رو بیژن هگر اوان کسا هر داشی دنگی yani mafya Kurda deklare nekirin em dengê xwe nedin wan. Yani mere dikarê raya Kurd jî raya Kurdistanê jî bi awayekî têxin hereketê bi awayekî dinê li ser daxwazên Kurd û Kurdistanê. Di vê çerçeveyê bêguman berfirehî mere dikarê münaqeşe bike lê bi Kurdî ev ku em li gor daxwazên xwe tev digerin û me daxwazê xwe anî li ziman. Spas. بله gelek spas. کاک میرزا دوی مسئله ایزنا وبه Kerem ki. نها د مسئله سروکوماری و داخوازن عاجل ده براستی اب سر خو روشامه لباکور کردستان را خبر چاوا نها HDP و پارتین و دورا 6 میلیون رای کردا دنگ کردا دستینن لی چه دکلاراسیون خود چه هفدیتنه لگل کلشداروغلو CHP ده چه رای گشتیا ترکیه ده بحثا بزلالی بی چنوپن بی وردوی ده بزلالی بحثا ناسنما ملت کرد زمان کرد پرورده زمان کردی و زمان کردی و زمان پروردی و قد خلصر ناوی کردستان بحثا وانا ناکن پروبلم ما اوه ام پارتیم کردستانی جی اوه که ایرو به خباتا خود ماشین مخابن جبر وی ذاتن دوی ام لخوا گرن راری تامل بر چاوایی و ام نکارو خو بگیرن خلقی خو حز قالك سبب وی هنن و دوی ام جاره کدی وانا بنرخینن تشتین هری ساده و احتیاج ملت ما HDP ناگینه جی و ام جی نکارن دنگی خو برفرهی بگیرن خلقی خو رای گشتیا ترکیه رای داره لی ما وقت پاک مج AK Parti, CHP, Deva Parti و Gelecek Parti ما قول خواست بو و CHP رسمی yani سالک بری قولدال آنکره ناوندا گشتیا CHP ده ریوبرین پاکی ریوبرین CHP وقت فرمی هفدو دیتن و ما داخوازن عاجل ملت کرد وقت دوسیا که رسمی تسلیمی جیگر سروک گشتی CHP کر هیاتامه yani وات شناده ام کنگی فرصت چه و می بخوازن ام بگینن نامزدن سروکوماریه جی البته دوام تشکیل ما دکلاراسیون خوشی بحث کرد یعنی شردن ایرو که باکور کردستان ترکیه چه بویه البته که اتفاق ملت و کلشداروغلو بین سر حکم البته وقفه بردوام نکن ذات شانسک واجی تو نیه yani تو بیج نبیج دوی ستایا که چه مثلا گرتنا انسانای و حفصای و هندک بافین او هر دوی به گاو بیاویتن او بیاویتن وکیدن تو شانسا اویجی تو نیه لی داخوازن کردا ده اشکره که جبر که کرد بخودینن جبر که کرد لسر داخوازن خواه نه یک گرتینن ام نکارن ناسنامه خو زمان خوشی چه به دستلاتاریه چه مخالفت بدن قبول کرن و ام ناچ نابن سر ماسا وانجی دفش قبول کرنه بردن ایکل سر ناوی کردا وای زیده رایاد استینن جبر وی ام دوی جاره کدی وی پیواجه باش بنرخینن البته هزامه نه دنگتنه هزامه ام باشتان که هزا سیاست مریه و هلوستن مریه دوی واریده ام دوی جن د ناو رای گشتیا کردستان جیه کی باش آوه و فکر و سیاستی هیه لی د ناو خلقی کام چاوا ویا بهونن و خلقی بکن خودیه و فکر و سیاستی دوی ام جرنو و ریو ریبازا بدن برخواه براستی دوی هلبجارتنه ده مدخواست ام وک هلبجارتنا 2019 آشارداری پاکو پسکه نامزدن سر بخواه در قسم 4 باجاره مدخواستم وی دریج او بکن لی نبو yani او زمین چه نبو مخابن اوجی که ما یک مگشایه ما وک آلیه کرده هفکاری یک باشی نکر و من کاری با آلترناتیفک وی رنگی جدینن لید مثلا سروکوماریه ده سیاست تفگر و پاکی دوا خود پر زلالی آتیزمان بله gelek spas hûn pirsa min ê dawiye ji we her diya hûn bawer dikin ya jî hûn pê bawerin ku piştê helbijartin hûn bikarbin vî hejariya
آلیه کردی جهولی را بکن قاس نبزکی بجی برز کک مصطفى راستی باوری و هیوی هر دوی هبه ام بخوا وقت پاک و 8 سالونی و ام قادا سیاستنن ام روژا ام درکتنن مگوتی ای سیاست و برنامه و ریباز و شکل خبات ریخستنی و اوی وک هفونیز دی هف بن بلا ببن یک ناو یک پارتیه ده انکار بن یک بلا هفکاری دفاع خواب کن انکارن هفکاریا جی بکن برا ناو دیالوگی ده بن انکار دیالوگی جی بکن برا جناتی هفدون نکن ام بخواد بیجن او ریبازک اساسی و ایروژی ام سروی ریبازا خوانن لباکور کردستان باور دکم یعنی دوی تشتی نو به مناقشه کرن هفکاریا نتویی ام بحث دکن باش مخاطب کینن یعنی 10-12 آلیین که براستی جی نیویه وان زیده تر وک و نیزی هفن ببن مخاطب اتفاقا هفکاریا نتویی که 8 سال و نیوه بسر نکتیه بلکی ام هواکی دی بفکرن اوه که فکر و سیاست نیزی هف ببن یک و باکور کردستان به شیوه که نو ام بکاربن قادا سیاست ده پارتی یک وکری یا شمسیه و هفکاری ام مناقشه بکن نگل سر ماسه ام هندک هما بینجم هاو تنشناب او بکن بارکم وانا مناقشه بکن اوی چیتر به لباکر کردستان دوی پارتی یک وکری گرسایی که کاره به گلک بش جوات حنبیز بکه و روجا به ده هالبجارتنا جي ده هالوسته بقدر روجا به بالدولة رب مخاطب روجا به برايك جي رب الدولتين دنيا وحمو خلق كردستان وكردين كل متروبولا راحتي كارب خطيه ده افاده بكن لسر برنامج معقول و الترناتيفنات في ام بفكرن هل بتجبو هفكاريا امي خوشبين بن ان امي بخوازن بو امي بهيفي بن لی نه معنی که به نبجی امی خباتی خوب ماشین. بله برز نظیر اکات همان پرسی از جناب تبکم هیوی و داخواست جبو که هجاریا تدنگ خواه گرد جبو هجاریا ریخستن کردستانی جورتی رابن هیوی و داخواست تنه تردکن دوید و مرف چبکه دنگ خواه که برای کرم که و داویه داجی گوتنه خواه داویه جی پیشکش بکی گلک پاشت ام ورنه داویه برنامه سپاس که دنگ کته او چون بله دنگ هیا ولا بیسا دنگ هیا نظام چی هاو کرم که دنگ کته دنگ تل خشخشه گوه که بخواد بره بلکه وره برین چاوا مگو اوی گوه که خواد بخواه برا و خشلتی جورتی رابه او یاتونی ایمه نه اوکی دوام که او اره انا دیچر و کتا دیچر چواس فرصت ده مرد کاری به سه شکل درسی که بده کو با آم گلن کردستانی و نتوا کردستانی به کلی هیویا بیتشت بگو من ده سیاست ده تکوشینا آزادی دو جبو بدست خستنا مافو و آزادی ملت ده بگو من ده ملت و ده جماهیر که خورد به سیاست تر بکوت بکاری به خودی باندور دوی چرچوه ده و پاک پر بصراحت دکارم بیشن که جبو یک گرتنه کی سیاسی جاد دکن کل باکر کردستانی آی یکم او تفکرین که نیزی هف دکارن یکی کی سیاسی آن نتوی یک پارتی بیک بینن دوین بین باهدو و یکی سیاسی بیک بینن اف یکی سیاسی چو پیسی به حزب به چو پیسی برفره به هاو قاسی دکاری پوزیتیف
باندورێکی بهێلکو و هەفکاریەکی سیاسی نەتەوی و ji bo hevkariyekî a siyasî a netewî bêguman îro gelek partî henin partiyên xwedî bêne Kurd û Kurdistanî ne me gelek carî jî bahs kir îro ez dîsa dibêjim pêwîst e ev tevgeran yek û yek li xwe verqelin û berê xwe bidin hevkariyekî Kurdistanî hêviya me heye ez hêvî dikim û bawerim ku di dawiyê de ew ê ev tevgerên Kurd şexsiyetên Kurd û Kurdistanî ew ê bên bahevdû û ê hevkariyekî netewî demokratîk ava bikin ji bo çi çünkü ji bilî vê rê tune bêjin garantiya serxwebûn û azadiya Kurd û Kurdistanê hevkariyekî siyasî ye hevkariyekî netewî demokratîk e dervî wê em nikarin bi ser kevin ji ber vêya dibe herkes vêya bizanibe her tevger û partiyekî şexsiyetekî dibe ez Kurd û Kurdistanî me divê vêya bifikirin ku dervî vê hevkariyê dervî vê yekîtiyê ev daxwaz bi ser nakeve ev doz wê neke armanca xwe bas ev ku di çerçeva hevkariyekî Kurd û Kurdistanî de em berê xwe bidin hevkariyekî berfire a destgehên sivîl an eşîrên Kurda an komeleyên bajaran li ser daxwazên lezgîn em bikaribin bi van tevgeran re bi van komeleyan re bi eşîran re bi destgehên sivîl re partiyên Kurdistanî geş ku ê karin li ser em li hev bikin bên bahevdû em di wê çerçevê de mesela wek pirsa ziman wek pirsa em bêjin tevgerên Kurd û Kurdistanî ku bi navê xwe karin siyasetê bikin pirsa ramanên azadî ku herkes karibe bi azadî nerînên xwe û fikrên xwe derbirînin di vê çerçeveyê de me re karî bi berfirehî hevkariyekê hewl bide û wekî kak Mustefa jî fermo kir ji bo vêya jî belkî pêwîstî hebe ku di çerçeva em bêjin a Tirkiyeyê gişî bi amî tevgerekî li ser bingehê hinek daxwazên Kurda lê girseyî Kurdistanî û bikaribe em bêjin xelkê li derdora xwe bicivînin û xebatê bike belkî pêwîstî bi tevgerekî wiha hebe û em hêvîdarin piştî hilbijartinan şixwe di pêşiya hilbijartina de gelek fikir û raman hebûn ku xebatên bêkirin siya hilbijartinê bêser ji ber wî hawî jî hinek xebat hatin rawestandin an piştî û ez bawer dikim hêvî jî dikim piştî hilbijartinan ew pêngav ji niv de aktif bibin yekîtiya siyasî hevkariya siyasî tevgerekî berfirehî a Kurd û Kurdistanî bê avakirin ev çareseriya esasî û divê em ji bo wê bixebitin spas بله gelekî spas deng her çend hinekî xirab bû jî lê dihata fehm kirin min naxwest ez müdaxele bikim belekek Mustefa gotinê wê dawiyê eger hebin em hêdî hêdî têne dawiya bernameyê tiştê ku kêm maye û daxwazên we û gotinê xwe dawiyê jî bikin dê baş bibe spas بله از جارek دی spasiya cenabê te spasiya xebatkarên çarpel medyayê dikim û rêzûslavê xwe ji kekê nezîr û ji hemû temaşevanên ku li me temaşe kirin guhdar kirin spasiya wan û rêzûslavê xwe ji wan re pêşkêş dikim tedeka tevger û pakê deklarasyona xwe de gotinin li gel gelek îzahata ewa lê em ê nihayetê de dengê xwe bidin Hakparê û di serokomariyê jî de ew namzetê ku daxwazên acîlê milletê Kurd taahhüt bike ku di destûra Tirkiye qanûna bingehîna Tirkiye de
بجی بکه و رای گشتی دویاجی بزلالی و شفاف دیار بکه تعهد بده اما دنگه خود بدن وی پشکریاوی بکن سر وی دو اساسی هم سیاست هم زلاله لیاد خوازم وی ویجم نها دناوا پاکیجی ده دناوا گلک تفگراجی ده فکرین جدا هنن و اوجی نشانا دموکراسی نشانا پیشکتنه ام چاقا فکر خود بیجن دوی اف فکر مره نه به سبب که ام فکر یکی دی براستی به ایریشا به تهدیدا به گوتنین نخوش ام پیناسه بکن و ام ایریشی هفدو بکن دناوا کرداد بیامن پروبلمک اساسی جی اوه یعنی اگر خطا نتوایی کردستانی ده فکرین جدا جدا هبن و دکارن دگلک تشتا دکارن فکرین جدا هبن و مرا کب نفکره لید وی وارید دوی مرا کاره به رهزیل هفدو بگره نهام بحث آزادی فکری و رامانی و رخصنی دکن باش یکی وقت من نفکر عرب ماما سر وقت من نفکر بلکه سیاستاوی الگول اوی غلط جیب الگورمه لعرب هم خاینتی و خافروشی و نظام چو اتحام بکم و از بیشتر وانا پشکریا نظام داگر کرا دکن به وی هاوی دوی ام وی فرماتش نوا کردار راکن امه به فکر خواه به سیاست خواه به حلوست خواه تعریف بکن لی دوی ام براستیجی ها یعنی د سیاست نتوین اجتماعی ده تعریف کرنا خواه دوی ام سر اتحام و دجمناتی و ایریشا هنکی دی نکن ایرو نوا پاکیجی دش بو سر کماری فکرین جدا هبون دش بو هلبجاتنا پارلمانتوی لی به حوالتی به دوستانی به ری حوالتی به آوایی که آزاد دموکرات خوات فکر خود مناقشه کرن پاشه به حوال تفگر جیر ما مناقشه به هفدور کرد ام گیشتن انجامه که جبر ویشی یعنی گاوا کو اف سیاست پاکی ام د پاریزن دوی ام ریزل حواله خوی ناوا خوی کو جدا د فکر جی بگرن او دوی ام ریزل رایا گشیا کردستان ایوک من نا فکر جی دوی ام ریزل وان جی بگرن و دوی او جی ریزل فکر ما بگرن که آزادی فکری و رامانی و آزادی هفدو قبول کرنه و بنگها ملت پروریه اساس خو اوه فکر ما جدا جی بن ام هفدو فهم بکن سیاست چخواز غلط جیبه نا سیاست ها که داگر کریه سیاست ها که کردستان سیستم هایی بپارز و جدای سیاست ها کردستانی لی گلک تشتا ده کاره مرا غلط تشتا بیشن او جدای دوی وقت شناکشی مرش هم دو جدا بکن جبو بیشی دنا با کرده ده دوی هم کلتورا اوی تایبتی آلیه ولاد پروراده دوی هم کلتورا ایریش و توندو توجی و گوتن نخوش ام نوا خود بکار نینن البته لباکر کردستان پیوستی اساسی پارتی خرد نتوایی آزادی خواست کردستانی دموکرات پیوستی اساسی او به ده براستیجی بکاره به هفکاری نتوایی و اجتماعی کردستانی جی دوی عالی جی تکاره به گاوه باش بامیشه وجبو خواتك نتوي ملي ديمقراطيك جي ام هر هاوي حاضرن دوی وارد چه گاوه بچوک چه گاوه مزن بی آویتن ام حاضرن و خواتا خوابکن دو زاملت ما جگاوک هری بچوک هری برفره صدان آلترناتیف و هفکاری و دیالوگ و دانستندن لبرن ام جگه شاجر دوی حاضرن بی که ام خواه و سیاست خو و شخصیت خو و پرنسیب خو بکن بم پیا دوی وارد دوی ام شخصیت بکارم خواتا خو ماشینن گلک جاره از ویج خوازم ویجم هل بجارتنا ده حوالین ما ناس و دوستی مجی دویجن چما اون مسئله قصا حش دکن و سر پرنسیبا یعنی هرن به پارتیه که الحف بکن و چند پارلمانتاریا بسینن پاشون کارو وگر اوجی فکره که لی بگشتی ام غلط دبینن ام دویجن تجربه مجی نشان داده که لسر پرنسیبا گمرال هفدون نکه سبه در رو هیزا تجی تو نبت لبرنگا بچه واتش ناجی دوی مرا بنرخینه بکر تایی ادویجم ایرو دواهل بشارت ناده هلبته آلیه کرد و کردستانی ندرو شک باشتنن ام ویا ببینن مادکاری بو هین هلوستک برفره خورد هفکاری یک برفره و خورد و نتوایی و آلترناتیو کل بجارتن دانیا برخواه موان نکر اف کمایا ما گشاید هر کس به کمای خود بینه و جو اف کمای پشت هل بجارتن ده بکار بخسر راس بکر ریکش خور وکشی ام حاضرن دیالوگ نتوایی اجتماعی را بله گلکی سپاس پیشیا که ام داویه برنامه بینن
2 سنه جراجی وسات بیژن یکی جنوری چلیکه به کرد و کرمانجی چه آستنگ هنه که پاک و تفگر نابن یک که نظیر تو برسوا ویا بده اگه دنگ te baş be بله ونبو ونبيه دنگ ونبيه ها تمام نا تجربتيسا تديسا جرت تمام او تقدر قربانو بله ها برسا نوری چلیک بو دبیجه چه آستنگی هیا که پاکو تفگر نابن یک اری پرسا کاک نوری دیجی دیگه بامه پرسا کی خوششی ام هیوی دکن از بخوا آستنگی که ولو مزن کو ایرو وک باریر پیشیا یکیتیه کی سیاسی پاکو و تفگره به از نابی بکری دوام امو پاک ام بین با هفدوجی ام تیر نکن یکیتیا سیاسی آنتوی نب یکیتیا پاکو و تفگره ویبداوی بده هگر ببه و ام هیوین وی ببه ام هیوی دکن و داخواز دکن و جه دکن که ام بکاره دمکی کرد مزگینیه بدن رایا گشتی کرد و کردستانی یکیتیه هر وها هفکاریش وها yani ام چون گلک سپاس وقت مکم برز نظر وقت مکم مایه همین اکی باش کشکن ده گلک باش جبو کاتنوری گلک سپاس از وانی بکرتی بیجم کو ام هیوین کو او تشتاب به باریر کی وانی استنگ کی وانی مزن ایدی دنابین امد از باور ناکم و هذا وکم تفکر نزی هفن ام هیوی دکن کو ام بکار بدم کی کرت جرایا گشتیر تشتکی بیجن اگر ببه یا نبه yani ام هینه دوی چرچوه جیده ام نکارن آنها بیجن ما یکیتیا خو خلاص کریو یا ام یکی نزیکی هفن yani ام وان تشتاجی وعداجی ندن لام دی بیجن باریر کی وانی مزن پیشامد اصلا کی وانی بله پیشامد گلک سپاس و سرکفتن بو هفکاریا و پرسا کی دن آفهری قیا هبو اوزان تکاری ببین وریم بله وچما بلوکا کردستانی و هفگرتی آوان نکر برسکریکا و یا نافقایی چه بو ماهون مجبور هذا پیرا از باورد که ما جناب و برسوا وی تشتی دست پیکا برنامه حتی نها دایا لجاره کی دن که مصطفى کرد قاصد دقیقه کی کرم آخواه براستی ما برسی باوی دایی یعنی اف که مایا ما گشایی لی دوی واری ده از کارو بیجم وک پاک و تفگر ما گلک جارا وانی زمان لی مخابن ده هر اوکه ده هر حلبجارتن اکه ده مخابن اوک قضا و بلاک ده سری مد هندک تشتاده ام دوی واری ده جیان بردوامه پشتی هلبجارتنا دوی ام گش واتشنا بدم برچاوی خواه و گاوکین معقولو و راستی جی چیکر باویژن جبو یکتیا مسئله سیاسی ده تفگر و پاکه البته یعنی ام دخوازن لی از پر زلالی ده بیجم البته هرچ گاو چه ده بنه لی اوه که نه پارتی کمونیست و سوسیالیست نه پارتی اسلامی و دیندار پارتی آزادخواست دموکرات نتوی ملی ده پاریزن و ریبازا خواتا ریخستنی و نیرینا دنیا دنیزی هفبن چه پوتانسیلا پاک تفگره به چه پوتانسیلا حق پاره پسکه قدپیان پوتانسیلا کردستانیین که ولات پرور که دیندارن وانا گشی کارناو یک پارتی جیبستینن تو آستنگ تو نیه لی دوی هرکس خواه گره سپاس بله گلکی سپاس برز نظیر بی یک دقیقه کی گوتنه تای داویه بگیرم و امه برنامه بگیرم بله کرم که نا تگیر دیسا دنگی خواه هاد گرتن
دنگتا دیسا هات گرتن اها تماما ها ناتا گرت تمام تمام ایرو از میکروفون لهب ناکن نزانم چی بود مسئله كاكو قوتني داوين يك جي هما سباس جبو شاربل قال لك سباس جبو تا وجبو جنابي كاك مصطفى كو ام بهفر بجداري في برنامج بون وتا برنامج جدي برخوش بريبر دستت تصا هل وستا قال لك بيروزه مراتا ابا ومرا شاربل ابا بله قال دوام ام مثلا سر و کماریه ده من نرین خود زلال گفت مثلا هفکاریه ده وان اتفاقی هنن یک جی برسی وان نتوا کرد ندایه و با آوای کی جی در دور آویجی نکتیش بروی هاویجی مبوان اتفاق نکریه لما با اتفاقا کرد و کردستانی مجاه کریه مخابات کریه مخوستیه ام پیک بینن لأم بسر نكتن مخابر دفيدر ده يعني كيماسية مجيهنن شوتية مجيهنن غلطية مجيهنن إذن يجيهنن دفي هركس وقت مجارة دريج بود هركس دخل فرقله وبيشتي هالبجارتنا أم بقاربن بين باهدو هفكارية كي بيك بينن هفكارية كي كردستاني چونكي إما غلط دي أم آن هاجي از غلط بينم بس جبوه هالبجارتنا اتفاق نايكرن غلطه چونکی اتفاق کرد و کردستانی این نتوی چه نبن تو نکاری بس همه جبو يعني هر تشتكي هم ورم اتفاق هبكاريا بله که وقت من نم کرم خود ببرن بارا باكو هاي بله ازي قال لك سپاس جناب عمو او كسيل ما قدار كرن وبسبراوان ام سپاس بله ازي قال لك سپاس جناب وهب يجيتكم كون ايرو بنا ميوان چارپل مديا و بيرو باوري خوجي اني زمان و باسا ديكلاراسيون خوجي كر از هيفيد كم كو بشتارن چارپل مديا كو بعد 2 ساعت بمرانه بتيرو تجي لسر ديكلاراسيون و بنا خوي اگاهدار و او بچن درو دور خوجي بالراستقينك تشتي كو جواب هيستنا دي بعثه ديكلاراسيون بكن از جاركتن سپاس حوالين رجيتكم و بتبني و پرسن بشتارانجي جاركتن سپاس وانتكم و از بجم حتى برنامج دن هون تبهر من خير خوشيه ده بخاطري